sa gula-gula do. Lau pabor hatton mangunduron na kaya na kona. Tomun na nga di sokula-gula nami marga sinaga. Ison doan sa buru nami marga 5 palatulang ni bere nami mulai sa derion sa buru mahabi jala ko partu buah-buah muna nunga di para jaha muna buru nami parjolo ang gusto na somal gula kami di timur manan di tanah Jawa upasatan may tudongan sa buru nami 5 tulang ni bere nami tu sumatahit tayo sinaga Jadi oke masalah tadi mah kebetulan. Tidak terima kasih. Jadi mulai pasatan. Dari nami dulu nami di nalau mastakap bajum doko sada rumah tangga ni ber idole di batana wala sok kami di bagas aksion di bagas alasnya roa kami na marmula mariana ala dia Tuhan nami nalawor hak mahami sa tunga-tunga ni Dorom mangudurhon bere nami dulu nami lao majalo pasu-pasum marhide na kosong di pasar Jalan Masjid. Alam niya di bata namin horo pas nilukan namin. Muali paso-paso doon pas nilukan. Namamaso-maso sa akadorma na kinukbang. Alam niya di Tuhan namin isakang ni gare namin doon guru namin. Alin Tuhan ko maluk ko namamaso-maso. Asam dia dari Tuhan gabi rumah tangga natas paso-paso na siya pagkari namang ito. Gabi las niruan ni namin. Jala tau katang apon nang di warung dari alam niya Tuhan namin ang diangkaw law namin di bagas Australia. Di na sinakta ni anak ko namin law pasaton arep tabok.
Baik itu istilah betul. Out nasari kula digada sari kami suarati. Nasa buko kay noku mamitibe batatai. Nolongi bapak nane. Terima kita jongdong. Mar hiti-hiti guar ni di bataan. Dohot guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni kodi porbatia. Nakumo palangit dohot tanokong. Amin. Say marhaposan tu Jehovah mako. Ima nakupabotohon tuho sa dariyo. Tuho makohon. Boto hamu mau. Jehovah duli bata. Ibadah cuma diho kita. Jala ibadah puna kita bain bangsona. Dohot diru-diru pinar mahanna. Haleluya martanian mahita. Ali Tuhan debata amanami na di badua ijam. Hodo na mga turhon pardongan sa ribeoni. Di da hodo dongan namion na marsakap na inarbagas. Jalan na hodo na sida manilo paso-paso. Atong sa itatama na sida di bagasan asli ni rohan. Paso-paso jalan na moti mana sida marhiti-hiti pakaulongi. Raja imana sida marhiti-hiti todi porobadiya. Asama muka. Jalan marujung di bagasan dami pardongan sa ribeon na siday. Tangihon matangiang nanion alanya si dohot holong ni roham. Amin. Parang asli ni roham dihamu dohot dami. Siya Tuhan debata amanta. Dohot siya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuliah yang kinahulungan di Tuhan Yesus Kristus dinarat mengulurkan anak dohot bono ni kuliah majalo pasu-pasu perbagasan pardongan sa ribeoni diari sa dariyo alani tajalo mahatani di bata nagadi ujian di pardongan sa ribeon na siya pamuli bengit siregar dohot-dohotan kog maida bulu pancaikan siyan hatan itu hatan atas surat di Sada Yohanes 4 ayat 12. Sada Yohanes 4 ayat 12 Somanon mahatana Danggung adong halak namar nida di bata Mulu masih naholongan kita Mian madi bata di bagasan kita Jalan itakma kolongi rohanai di bagasan kita Danggung adong halak namar nida di bata Mulu masih naholongan kita Mian madi bata di bagasan kita Jalan takma kolongnya rohanai di bagasan kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Kita sambutlah nama di bagas joro di Tuhan tadi sore. Takas naik oku honok. Ia harorok tadi sore mamduhun anak bohot boru di kuliata. Ia haroroni anak bohot boru di kuliata. Pangoli bohot oroa di sore adalah hataridakan ni holong ni rohana sida. Nau pinudun nasida nasalilimon. Jadi mereka ingin membuktikan cinta kasih di antara mereka di hadapan orang tua. Dicuru di kuliah taruh mobil kehidupan di debata merhiti-hiti para penyangata di asal pasu-pasu perbagasan ruang berlangsung langgeng bertahan selamanya sampai maut yang memisahkan cinta kasih di penghuni ruang
memberkati. Amin. Kita berdoa. Mau lihat hari Tuhan di pada Jehovah. Di hari naumnya di hadir dan sajayo si kelas merupakan Tuhan di pasu-pasu komodo nami mahidi-hidi na dulu sakap nami dulu sakap ni anak dohot buru di kuliah naik marupadan dia dohanmu macalo pasu-pasu terdongan saripioni pacong-cong rumah tangga ni halak Kristen alih Tuhan Homanang rabu kolong rohana siya now masih saja kolong masih jadi hidupanmu talu mobi itu kapongan kuliah iso pos rohanami kolong ni rohab napatubuko kolong ni rohana siya ay ikon rajuman nami do adoban nami do bulusot nami do aka ujian tantangan, pamujudan, persoalan di tengah-tengahnya karena merdongan sendiri. Ay halak nakuran dohani Tuhan, halak nagali Tuhan, dan sikot do tengolu pamulaw do parangin namin. Alay bos rohanani Tuhan, moloro pamujudan ini, moloro ujian ini, moloro persoalan ini, dan nalau manigen. Dan kalau manusai perdongan sami Dio alai batu gruhon lai Tuhan luas mahami mabuan sudi persoalan nang dijulung baik bagas nami jadi bagas pertanyaan mangidu pamulu Dio mangidu pasu-pasu sirko pasu-pasu di Tuhan pamuli bingit sirika doa korwan kok mahida buru bercerita asa di bagasan rohana bulus tuhona siya manuga pardongan sa itiyon homa na mangajari na nanunugo na namulay asa ditatya di boto na siya rugot-rugot di pardongan sa itiyon masing-masing pamuli o kawan menjalankan hak dan kewajibannya soal ama soal ina soal suami dan istri di tengah-tengah ni halak istri poso kanani pasu-pasu koneksi dari ribe nama sayang ribe nama Tuhan ali Tuhan sahab rumah pasu-pasu ini di tengah-tengah nasi marigiti-giti hari sederion dohot dina mengubuti ulau asuhuton paranak dohot parburu dungsi-dungsian bagas corok tiro ya di Tuhan tutur ya di Tuhan asa masih paululuan nasinya nama bukan makula parburu di hari sederion bahwa nama bani ulau nani gokulas ni rohanami dia rubah Tuhan sahapot maini hami marahiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matangian pangibun nani mau yake maniko amin.
Sandok pangalahonan. Hamu aliak kana binar hamau di batai. Di tahiru hamu nabu wain naik marbages. Alai dak tama alai Kristen marbages sohon sibirbi. Atong tango kamu majuro hata di batai taringo turuh di pardongan saritioni. Dung dito pada batai jolmai hidop iba namanya. Dan tinggal sesada bawai ujung. Kubain na di ibana sada buru-buru pengrubi ibana bain akuk ni di dalam Tuhan Yesus ganuk na paulakon niulina iya soalan ni namar mainan nama pangalaku bocah pangalaku donan na magbuat nasirani atau nabi na dung dan jadi si Ramon itu hidup di barang tu bawa ini hamu kabawa hakolongi hamu maparan di utang nabi sohon Kristus nama kaholongi priyi jalan nama ngalehon diri na kumokoksa unang muruk kamudok magnasida ikut marohan hamu madongani nasida sampai kamu nasida somongan panian di hamuduan na sola sudah dungi soonodo di dok hatani di bata tuaka buru-buru diului yang kapakuan mah bahwa nabi somon panguluina di Tuhani ai bawa itu ulu di parti utana somon Kristus ulu di kurie ikon kotor porman toman mardongan hala pohon dohot haminakon itoti parangi ni buru-burui ima na aga di jolo ni batan dohot di jolo ni jolo atau sohon akan amar parangi hot hata ni batan makamu sumulukon para sinyoham dohot habasaron dohot hasil repot ni roh makamu masih paunian manamu dohot masih asia-asia salhut beriting roha muruk primas panongga hiyo dohot panita hiyo di dohot masih kamu alai digijak ni salhut neng masih hakulungan manamu ay indo rahut-rahut ni nasutingkan dungi dami nasiya di batang ima na mga rajay di bagasan roha. Numati pak kami di Jawa Burumuna bere iba bere numati sukar Burumuna pada waktu kamu naulu dan soal ini dok lupa mga dohono guru di rumah para saran di Soto kutakasma pabahula-hula manang natulang asa takasami Burumuna marga di panggilan nami diamu na guru nami do iboto nami saluh namang guru nami dinas ni rohanami amang guru asata porihamu kami dari suara sana semara siroah hita di pesta perkawinan ni ima hula-hula muna dia pada didikyon ido hatana ima nadona amang guru nami maulad.
horas. Baik kamu di kami gondang mula-mula pada huma totong tu gondang soba-soba. Mau nanti mapan dia.
Tulong man kita luar pariban. Nanti kita dunia balik. Jadi sila mo nang putuho. Tengok mana lumutay. Soal dia nasa lilingon. Soal itu ang ikusrega. Nanti don ang ikon. Kubigay binakaring tungkol sa rupa. Alay sayangnya ma di zona naron. Martinang marbinay ka matuhanta. Mga kumasuliak ka na lumuni. Siya
Jawa do, do ande ko